sana numva ndi fresh sana umutima wanga ari umunyama yari yes ndi tototown naho n'abaprofeti banashima akambwira wewe izina ryawe ni shetani kuri umva akambwira mukandera ubwoba kubyo nkacangana nkaya mwazamana n'ibi kwambye kuno kujamgo yawe wewe bire kuko nyine umva ndaronka nubwo namwe n'inti nguvu naronka abantu bari hafi yawe bakwegera bakagushigikira Mujayibona ni bihugu bibiri nko mu Rwanda maybe ngira urabe mu Rwanda ndibazozi kaze amwe barakoranye na Kivumbi safi Desi nigeze njya muri Bantu Boy kuva kera bakunda kubivuga nkitangura kuririmba kubera ko ndi mucaye muri Bantu Boy mugabo sinigeze mba muri Bantu Boy sinigeze njyayo n'ubu sinibata sinzi Fizo yaravuze ko agiye kwakira abandi baririmbyi nk'uwo usanga araguhamagaje ukaja muri Bantu Boy wo vyakira gute harihinduka nyine kubera Kobra kera na Kobra ubushakimwe Kobra kera ari umwana ubu ndakuze ndabibona aho kandi uvuze ngo ari umwana ego vraiment ari umwana kandi avyemera nubwo kare bambwiye ngo ndi umwana ntashakura ishaka Ready gentlemen ndabaramukije cyane amahoro y'Imana imigisha imezagiro yo mu muryango yanyu aho musanze muherereye hose kuri mikoro ya mbere ni Bobo Box yo kusikenge ni fake like sipisa emerse kombwa na strategy bura maswari musamara wa mission Mr. Bochocho Mr. ndakuje kusazi yo moji ndi kumwe n'umutima yadasanzwe kuri mikoro ya kabiri ndibaza si namubwira ngo yidondore kuko yarabiharaniye izina ryiwe ryaramuvunye cyane bamwitwa Big Kobra Bimama Snake welcome mu kiganiro muziki ndawukunda murakoze cyane nagira ibakwe mu kiganiro muziki ndawukunda uranyitaba bise byinshi nza kukubaza bijanye n'umuziki wawe ndabizi yuko umaze imyaka myinshi ukora umuziki ngaha mu Burundi watangiye kera agenda kuzi watangiye mu muziki ukiri no kwishuri ukava kwishuri ukaja gukora ikiganiro ku radio burya buzima y'ubwibutse wiyumvira iki nyene byari bigoye ariko ikintu ca mbere namye ngenda vyitwaramo ashaka kusinijana mbwa kamenya ngenda vyitwaramo ico gihe ntivyangura bituma no ko namenya umwanya w'ishuri umwanya wa muziki umwanya w'iki ibyo sinamenya ngenda bije hamwe je Big Kobra warashaka kuva kwishuri ukacuja mu by'umuziki ego abantu benshi bakumenye kuri happy ariko ubu twabonye usigaye unavanga ni kubera iki kina mvuga nesinkene kwitwa umuhapeza sinkene kwitwa umuringuiste nkene kwitwa umu artiste umuririmbyi iyo mugenda umuririmbyi ntegeza kurimba amasitire yose kuko abantu bose bakunda hip hop bose bakunda R&B bose bakunda ama dancehall mico gerene zo kumekinga shoko bose baryohewe nivyo ndabahaye ego hari ikibazo abantu benshi badakunda kukubaza izina Big Kobra ryavuye hehe kugira ugiyumvire wa muso ugiyumvira wari umuntu amerewe gute Big Kobra ni Burundian Kobra Kobra ni izina ryaje kuva niga primaire school hari filme niga 5e mengo yari harayitwa Kobra Kai yaga Kobra kagashinwa karimba hip hop nakunda gusubiramo indirimbo ubona kugira twagenda school tukarimba imbere mukorera amanota ege twera amanota nakunda kurimba indirimbo yako cyane kuta ama freestyle ya iyo film yo mwana arimba iyo film nakunda kuta ama freestyle iyo ndirimbo yakunda kurimba muri film rero abana atakunyita Kobra no Kobra yavuye umva Kobra yavuye kuva muri primaire sibyo ni hari ryo bampaye nijyo baguhaye abo mwigana mwese ego Kobra ikintu cyambere nibagiye kukubwira kandi cy'ingenzi abakuzi muri 2020 2017 barabona yuko wahindutse wavyibushe cyane nabaye kibunene ndabibona ufungura nigi by the way dusubiye inyuma igituma navyibushe niko naragwanye naravunitse mwese mwayibonye n'amazi nabibonye mvunitse nabanze hafi umwaka wose nava mu nzu ndi mu nzu nicara ntashobora gutambuka kuko byakunda ko ntambuka byakunda ko nkora ikintu na kimwe rero umva naciye mvyibuha ndaba munini kubera ntasohoka sinatambuka urumva najya nicaye aho nyene no havuye kuvyibuha ndaba munini ariko ndagerageza kugira siporo kubera ngo abantu ndazivuba ndosubira ko yatayanje kera urazi
kuri iyo ka yabaye benshi baravuze ngo ugiye guheba umuziki ariko ugiye kuronka kamitene twabonye dukubita indirimbo domboro benshi babivuze ambwiye Kobra umuziki ivyo nini bagutumye bagutenda vuga je don't care nimba ibintu bantumwe nta kibazo Imana irahari mugabo je sinigeze ndabiya pourcentage nini ngo mvuge ngo ni ibintu bantumye ya ahubwo nje nafata ko ari accident mu zindi Big Kobra hari abakobwa benshi watanze umuziki ariko ubu tubona baronka ibiraka byinshi paraporo yawe kandi uri mu artiste akora neza muri muzikazi yandika neza nukubura amasoko kwawe cyangwa kwa kundi kutidandaza kwa buri mwanya buri segonda oya ahubwo nuko namazige nteko ndakora bunge iyo mazige udakurakora abandi baguma bakora kandi biranshimisha kubona hari abakobwa baronka amashusho bagakora cyo kimwe nkakera usanga ari abahungu gusa je mico gihe ibintu ndabishima vraiment kandi sikutidandaza niko nari ngwaye nukwinda ba promise umwaka nzoniro byinshi bya Big Kobra Big Kobra umwaka agiye kudukoma agiye kudutungura ego vraiment Big Kobra nihe collabo wumva wifuza muri no misi je gukora collabo namnabivuga sindaba ngo collabo yanje mu kwikora sindaba ngo urumuki urumu hit maker basi nubate ungufise ama hit man cyangwa mvuge ngo ikintu je gukora collabo yanje biva n'indimbo bashaka gusohora nimba bashaka gusohora indimbo ya dancer mbazi ya ndabikiri muri wewe ndabikiri muri wose ndabahiti yawe no ndabikiri muri wewe Nyuma kurabo mwakoranye na Oleg yaguhinduriye iki cyangwa yaba yagufashije iki kuri wewe kurabo na Oleg yokuraba town indimo maneshi barayikunze kuko ninje Mr. ya Oleg ndibatse kubina winje Mr. ya Oleg bese bimvira ko nshaka kwinjira Mr. ya naka niko namenye ndababwiye ndumuririmbyi nimba nkene kuguha ikintu ndarimakinga ashobora ko ndagikora sibyo kandi ukagikora neza cyane nimba ari sitena kandi sinimeza ko mu Burundi ari sitena imwe na nini ndayihaye nishizemo kuyikora ndayikora kandi ukayikora neza cyane Big Kobra ni wa muririmbyikazi ashobora gusohora indirimbo imwe mu mwaka kandi iyo ndirimbo igasohoka ari hiti kandi ni wa muntu atigira ava kuri chat system ukoresha ni yihe namwe ndaraba indirimbo zose usohora imwe mu guhereza umwaka indi ikasohoka umwaka wese atari muri imyaka 2 gusa byabaye ntandi byigeze bigakora kare mu mezi 2 nabasohoye indirimbo nje kuraba indi mundane dose kiti gusa imyaka 2 umwaka uheze byabaye bigorana nabuze papa umwaka ukurikira ndapfunika bore sana merci cyo tumiye imyaka 2 yabaye yari goye cyane kuri jewe niyo mpamvu rero namaze gihe nkoruko mugabo ubu nta kibazo na kimwe fise umeze fresh ngiye ushaka gukora nkuko narankora mu mezi 2 ndaba nyuma y'uburirimbyi mu ndirimbo ndavuga nijya collabo ya Keira na Oleg twarabonye nk'umu makeup muri makeup then ditutala tute nabonye wacyuza mu kibanza nka kujya Fizo usanga akoresha edit byarantangaje ndavuga ati Big Kobra kumba afise impano nyinshi zigiye zitandukanye cyane ndetse impano nyinshi no gucapa niko narabitestinga gusa niko navuze ikintu cyose ucihaye kugishobora ikintu cyose no kwishamo kugishoboye ubu Big Kobra twitega undi muziki ryari vuba cyane ubu konyoteza kandi sindosubira vuba cyane mfite indirimbo nyinshi muri studio ziruzuye urumva nje gusa gufata umwanya kudandaziba ubu rero ntabyo kuvuga ko umwaka uzorinda guhera ntarameze ngayajohera kuko mfite indirimbo nyinshi umwaka afite amakolabo menshi mu Burundi hanze afite amakolabo menshi cyane atira kabanga igihugu cyo hanze afite amakolabo mujyibona ni ibihugu 2 nko mu Rwanda maybe ngira kolabo mu Rwanda ndibazozi kaze amwe barakoranye na Kivumbi safi ndamwipima Kivumbi ndumufana wiwe uri mufana wiwe arimba fresh ya mutipe ushaka gusanga rero mwakoranye kolabo siko navuze but nakabanga Big Kobra indirimbo Domboro warayikoze kuri YouTube iragiye ko ugiye kuraba mu bantu iriyo ariko kuri YouTube ntirikiraduga cyane ariko aho uciye hose usanga mu studio ariko arayivuza cyangwa kuva nk'umuntu ariko arayiririmba ariko kuri YouTube ntiduga yabuze promotion cyangwa
ni kwa kundi ko kumara igihe utari kurakora tuna boosting nkoresha boosting umeze nka Fizo tuna boosting nkoresha rero njewe mparanira yuko ishika mu bantu cyo mbere kuba kuri YouTube idafise ama views nikora maybe nta promotion nyinshi nagerageje kuyikorera ikindi nta post na promotion ya YouTube nakoze nkuko abandi babikora ubu nziho hari amakuru avugwa ngo ugira usubirire Sherine Rock muri Bantu Boy. Sherine Rock ni waya umuririmvyikazi yari muri Bantu Boy. Ngiye Bantu Boy yageze ko umuririmvyikazi. Sinzi ko yarigeze ko umuririmvyikazi. Ayi ndimbi. Afite indirimbo mbere yigeze gukora na Elis Boy. Usanga ndamuzi mbwa ntazizina. Usanga maze ko indirimbo je mbwa ntasimuzina. Just nigeze njya muri Bantu Boy kuva kera bakunda kubivuga nkitangura kuririmba kubera ko indirimbo cyane muri Bantu Boy mugabo sigeze mba muri Bantu Boy sinigeze njyayo n'ubu sinibaza sinzi Fizo yaravuze ko agiye kwakira abandi baririmbyi nk'uwo usanga araguhamagaje ukaja muri Bantu Boy wo vyakira gute kuri wewe kinca mbere kuba iyo mayanyize akasha muri Bantu Boy namahe nongyoherwa we bansabwe maririmbyi benshi mugabo nongene biravana kuko bivana n'umumvikano nimba twumvikane ko noja muri Bantu Boy sawa nimba ntojana nsawa biravana bivana situation yo bihari mico gi ego cyangwa uri muri management ishobora kukubanira ndi muri management up to level kandi natangonye kuva nkitangura kwirimba gushika no na no urumva hamwe hobe yindirebo yo kwipfuza nti biragoye ibyo bavugana management yanje ya maybe bakaba partner ego Abi Kobra iterambere ry'umuziki wawe iyo wahereye naho ugeze uribona gute hinduka ugenda uribona gute hari hinduka nyine kwera Kobra cyana Kobra ubushakimwe Kobra cyari umwana ubu ndakuze ndabibona okana uvuze ngo ari umwana ego vime nari umwana kandi avyemera nubwo kare bambwiye ngo ndi umwana nkashavura si ngo n'ubu sifite ishaka ni kwevyo bibaje nyine uwengiye ko ishaka isumba ngyo nari mfise nibyo kirambambye ko ndi umwana abana bawo gutushaka ubume ngo arangambye ko ndi umwana no mukigana baravuga ati je ntunyita umwana ndakuze gusa ndavyemera nari ndi umwana bacu ndakuze nyene ubu mugiye kubona ibintu byinshi kuri Kobra sishatse kwinjira mu bya famille mu gihe wabura umuvyeyi ntibyaguciye intege byo kumva ko aho umenga wowe umuziki byanci intege mugasiga umuziki gusa byanci intege mu bintu byinshi cyane kubera iki nabona ko umengo mbuzi iruhande runini rw'ubuzima bwanjye kandi nyine ya supporting nje wanje kandi ahari hose ndamushimira ya supporting nje mu muziki icya kabiri igituma namaze mwanya muri ntakunda akora kuba wasanga ngiye muri studio ngiye kurimba indirimbo z'ama stress gusa na ndimbo nyine nzima naririmba tuma cyane niwo mwanya munini nicare manze ntekano ibyumviro byanje mere fresh ariko nubwo byabaye umurara ama challenge menshi mbo byarabashe kuba ngo uzabwa bwose bwo buba ufuti cyangwa cyabwononekana no negeza kubandanya kya kintu yakunda ameka ko nakimandamije neza no kujya yakisupportinga abone ko cangiriye akamaro urumva ko Kobra umuvyeyi we yarakunda n'ibikorwa yakora ego abiri no mu bintu bituma agira ishaka ryinshi cyane nihe ntambamyi wohura nayo igatuma uheba umuziki sinibaza vraiment kuko abari guheba umuziki nako naho hevye kera cyane kuko umuziki wacu imwe ibintu byinshi duha n'ama challenge atandukanye ubundiho nari kuba ubundiho nari kuba nabihevye mugabo jewe no marata ama challenge cyamwo amingu nje muye n'ingorane zimingu zokora cyane kwa mbambonye ko nimba no musi ndagiciyemo ejo sindosubira kandi kugicamu kandi muri ico gihe rero biramingu byahataje muri entertainment dukunda kuhura n'ibibazo vyinshi niyihe kayo yaragushikiye urumva ko uhabutse n'umutima wawe wose urakuvuyemo bijya bandika ku marezo sociaux nibyo ngitangura umuziki ko yanje umwana nkuko ndabikubwiye naho n'amacanje atandukanye naho n'abaprofeti banashima akambwira wewe igitsina ryawe ni shetani kuri umva akambwira mukandera ubwo kubyo nkacangana nkayo mwazamana n'ibi kwambye kuno kundambyo yawe wewe bire kuko nyine
umva ndaronka nubwo nange ibintu nguvu naronka abantu bari hafi yawe bakwegera bakagushigikira. Niyo mpamvu vraiment mu gihe mfise abantu bankunda kandi banshigikira kandi bampa impanuro sinibaza ko hari ikintu na kimwe co mbangamiye cotuma mpeba umuziki. Kobra nk'umuntu amukeneye ko Kobra zinzi sije ndabivuze igice n'umwumvikano umwumvikano nyene ni impaka umuntu yagena manager cyangwa umuntu arashobora kuyaga nawe kuko hari impano nyinshi ziba zifuza gukorana nawe, ziba zifuza kuvugana management, nimba uvugana nanje nkagushikiriza kwa management kuko nibo bantwara muga mu ico gihe igice n'umwumvikano uko nakubwiye nta kintu na kimwe kitokunda haba hari umwumvikano. Ego twayaze umwanya munini ikiganiro ndibaza ko cyagenze neza cyane nse nk'umuntu agushimira cyane. Merci. Ikiganiro bacitwa ndakunda umuziki, kuba wigoye ukampa umwanya tukaganira tugateramisha abantu bacu umwanya ungana uku ni ibintu by'amateka kuko ndakunda kubaha umuntu wari wese ari muri entertainment kubera impano yiwe aba yemeye arayigwanira, izina ryawe wararigwaniye na n'ubu ryarashitse kure yarashitse kure mu bantu ririyo haba ngaho i Bujumbura na ruguru ni ibintu byo kubaha. Ndagushimira. Murakoze cyane, ndabashimiye kwa mwantumiye. Murakoze cyane. Murakoze nawe ani kuri Bobobox TV bandanya mukora subscribe, like, share na commenter, turabakunda cyane.